Hayi yikho khonokho mama. Yebo. Ye uthi ufuna ukuhamba nasengcenge kakhulu mbona sengcenge kwaba enough. Angisoze ngihlale lokho ngicenge umfazi. Uthi ufamba uya ngaphi? Angikwazi. Hayi. Ngicenge umuntu abagela ulokuzela uSamson eBhayibhelini. Hayi bakithi. Umfazi vele uyancengwa. Umncengi, kathi ungani inkukhu ziyancengana. Iqhudu yethu esethi kona lincenga isikhukukazi. Liyakwazi ukuthi ungunkosikazi lo. Inja ziyalumana ibuyizwa bona siyikhota. Kathi wena ungafuna ukuncenga ngonjani? Iqhudu loba lincenga mama liyagijimisa lawo liyani iya contribute. Ibona ukuthi ubaba segijime kakhulu ime. Wena ufuna ukugijima kakhulu? Kunini kambe mama ncenga? Hayi ngowakho. Umncenge ngokathi lisuke ngaphi lonke? So ngathi ngimbe mina benefit yena katholi lutho. Hayi bakithi, uyathola la uyathola. Kanti kuyafanana. Even singangena eBhayibhelini deep umuntu wakhitshwe manje zami. Ngase singena ngokweBhayibheli. So wena sifuna umkhupha futhi. Hayi ngizama ukuthi ananzelele ukuthi wasuka nga. Yini basuka? Ubaba inhloko yomuzi. Kumele ngikube yimi encengwayo. Mina ngikepesi yangu. Hayi. Ikepesi yani. Anti nalithi lizinhloko. Mina ngilokele kufake phezulu ekhanda. Ikepesi asozibe khona kungena inhloko. Uziza qoqa mbani? Intamo yodinga gqoka ikepesi. Hayi igqoki kodwa into enkulu kubambana lokuncengana. Kungabe uthi omunye uthi ngikhangela lo omunye uthi ngikhangelana. Incengana nini? Kathi lisasikhona lidingana. Sengcenge kakhulu. Ladingana lingu2 sasingekho. Kathi selithwalisa nzima thina. Hayi okunye la. Hayi. Mina ngisalincenga enze fike kaphi lami? Mama kuyamela ukuthi lami ngathi incenge. La ncenge. Zwana ke Ntombi. Ubaba uyancengwa, angitsho. Ubaba ngumumbu. Uyangizwa? Even khona uyakhululiswana. Omunye wakhululisa kwamalini amabili, omunye wakhululela amalini amathathu. Isiqhube echiye bekunika isiqhu sakho. Kathi wena selijika. Hayi ngifuna ukulungisisa khonapho. Sitshintshile indaba. Umama hayi sithi wakhululisana sengimshaya. Mana. Umama ubamba amasayidi wonke lenye into mama umfundiseni. Yathi yabona amazambini. Kangaphethayisi. Kuyanidi ukuthi kuyanidi ukuthi sometimes mama even egeze umuntu okhulula enhloni. Umuntu uyaba mabhunabhuna lami agqoke la izinto uhlale kubezela ngiyabona unjani kuyakhutshwa lokho awuzakubona abanye begqoka okungaka khathi sokunje sokumele ukuthi ngangikhiphile lina likhona ekakutshoyo hayi ngitsho sisodwa libabili mina ngikhathele libabili zwana akulohlonipho omunye akulo ungamesabi senza ngathi kulo munye umuntu ahambe siyamtshengisa hawu lami ngizemboni yena khona ukukhuluma yena ukuthatha ngawo wakubona ngiyabona ama-TV mama ngiyabona ama-TV lami amafilimu ngiyabona aliyake libukele libabili ngiyabukela la kodwa ngaboni ungambona mina ngibukela amafilimu ngibona izitayila ukuthi wondodelana lo mfazi wakhe bayenza so mama yinto ayenzayo umfazi walo hlezi njani lalela uzokuqala ukuthi uthini kodwa yena ngamtshela khona futhi khange umfazi lona nje akubona ukuthi uhamba nqunu umama wakho uyamthola ikhanzinga engigqokanga kuhle uba behleze esofeni ngiyenzela phela lami kakwanisi hayi kusukusela namuhla iZambia lengeyethu hayikhona wena iZambia ncaithanyela phandle laphandle kuseni uvuka uthatha iZambia yakho ngalibabili endlini uyayithatha uyibophe so uyilahle ngale ayina ndaba even kuyageza la uhambe uyomgezisa ngowakho uyageza la wakho kwenza liyakwazi zwana ubibi bakhe liyabazuthela angifuni ukuchitha nini umama lana mina ngiyakuthanda angifuni liyehlukane yikho ngilikhuza lo ngobe ungangishiya uzathola umuntu ozakubhansa ngengqondo zakho leza uzothola umuntu bazakushaya ngezibhakela wena uyakutshela mina lesibili mina mama ngomunye umuntu osengimiyede kanenge lo hayi kubi vele kuchayana but engathola omunye umuntu ongasomina uyahlala evuvukile lo uyahlala ephumula ngiyalitshela mama uyahlala ephumula uyazi ukuthi